فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gurditsena yajearo nese uharma aya raiso mabasa nzima uharmaze adabu za kautilwa wanadamu waaminio Mwenyezi Mungu na mtume. Si habahati eurituye adabu Mwenyezi Mungu, eurituye adabu mtume. Abori bahatish ukakartulelwa neema so shangarilelwao ni Mwenyezi Mungu, ngarilelwao ni mtume alayhi salatu wassalam. Uharumwe aya yinu Mwenyezi Mungu jarambi yokaya hamade heli yari amrisha ikangara nzori njie vahanu valona wenyi rirehodi ngurambi yotsena ukaya ikangara nzori rohote ngweni lilono wa Islamu na itike mtumede ulo yabo riturohera rejatsa haruhusa sisoju horoha bango wanzo urohe ngasina matengo ya hatu si wa Islamu ngasine juma ngasine idi ngasina lebunjilio la hatu la mji mji wala tu wa Islamu ikanga si harumandongo ikawo iruhusu sisi kungumanyola wa Islamu valo maslaha rijartsanganyiha hautwali ya maslaha ya hatuso ntisi wa Islamu utijuhoro hawewe batino kabta haruhusa ya hewe ndesole tengwe hilo. Iyo de maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia o harumwe aya inokaya ngaliye heli yandisi hena kalima bwana ama waislamu watukufu hena kalima la haja uharumwe Qur'ani ngilo nafasiri dina kalima ngilo nafasiri ngilo naeza baridi ya rumi ya linu ya turumia jindwa jine ikaramba innama yongio nafasiri ikaramba innamal mu'minun hakika wandu wa aminiyo Mwenyezi Mungu endawa alladhina amanu billahi wa rasulih do wa amini Mwenyezi Mungu wa amini mtume abo itsonda wao wautiwa si mu'minin yode fasiri ya he innama hamaika utaba hokaya hena ulodi ngoni mwele baholinu abo yetsidekina
waaminiyo Mwenyezi Mungu. Mrajo hisi hamanga bo repetition hao armwe aya innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulih. Ndungu hisi mbavi iyo ti repetition iyo hamba taukid womsintindriyo yaone saukaya ikango daibo mwanadamu kawewe ngawe na imani gojo ka kweli ngawe na imani ikango amini Mwenyezi Mungu izo ya hamba ngo aminizo mtume ya hamba iyo desa ujo hamba ngawe na imani. Wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in ikaya uislamu ngoba mwijana mtume alayhi salatu wassalam de dhamiri yahu ma'ahu ngerejeyo mtume ikawa islamu ngo utengweni mtume aliyo harumandongo ikawa zihunsanya uislamu lam yadhhabu kwa juhawa henda zao hatta yasta'dhinuhu pakawa mtaheruhu sa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ngasina hadithi ya boshelo ni sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tumehamba ukaya idha intaha ahadukum ila almajlis falyusallim. Ikamzima uharumwanyi waislamu hende tengweni na resalamu. Fa idha arada an yakum ikango anzo hula tengweni ya haja ya resalamu ngonzo ajuhaba harohe falyusallim narudi tena ya resalamu. Falaysatil ula bi ahaqqa min al-akhirah. Bei salamu abo wa haja yoti mkura hana salamu wa wanzurohe. Hadha hadithun linnabiyi sallallahu alayhi wasallam. Ikahu jarizi jua habo ware salamu ikangu anzorohe na rizijue habo wataharuhusa. Taib Garejewe aya mgwaja ilia ze aya za hatu za leo zote zinji ukakarana hani sa sura wa nyumeni leo garamba innamal mu'minun hakika uwandu wa aminiyo Mwenyezi Mungu ndaobahi kabati wasaya alladhina amanu billahi dawala wanduika wa amini Mwenyezi Mungu. Hu amini Mwenyezi Mungu dekari aminizo ya arambia rirende dekari aminizo ya arambia rirenti. Amtumna ngubu yapo shanga mumtahone mke nazifu baziraji mtilile engubuni tia waba ilirikenga sina imani ya uamini Mwenyezi Mungu na mtume pakari aminizo Mwenyezi Mungu ya hamba pakari aminizo mtume ya hamba pakari aminizo Mwenyezi Mungu ya haraza ri aminizo mtume ya haraza. Ikati mwambia nuka ya nsinu menye hatabi ambi iwasili daraja ukaya mtume alayhi salatu wassalam hakauwaza mwengoni mweze rongoika wo zoa mbinga jotongeza wanadamu wenji wende mroni hariwaza ndongo mfukare hamba almubiqati sab'a deze nyanga sijina mbeje do wanga mifu mfukare deze nyanga mifu tinaujwa nambe mfukare bahi mwengoni mwizo azina bi khalilati jari do mruhi baye jirani wahe do mruhi baye mrumshahe jirani wahe homruhi baye mrumshahe jirani yo mwengoni mweze sababu nziro jotongeza mruende haruma wa mro wa jahannam. Ikawa de jirani ye mwanamshwa haho wambaba mzima mdaze mzima
zijiri harumwetsi inu wallahi mndu ne mwana mshwahahe si mwana mshwahe wa adaptation mwana mshwahe wa mzalwa mbaba mzima mzaze mzima qasama billahi alazim ikawe shia wenyizo manabo ngwajo ujuju ikangwa nzo asome hitima no anipare na tebuhuri dossier isangio mahakama yabotibahi ngamiradhi wanipare inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mrune mwana mshwahahe mruna lewe hata ajono ngarene eole viwo ujanyumeni ujahale ono manza hazungu ratsure ndaizo ikamjamba hula hazungu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nguna mnike ni subira mayange nganzo subira inji la ilaha illa Allah innamal mu'minun hakiko wandu wa aminiyo Mwenyezi Mungu na mtume alladhin do wanruika o amanu billahi wa amini Mwenyezi Mungu wa rasulihi wa amini neno ya Mwenyezi Mungu wa idha kanu ma'ahu ikawa wa amini Mwenyezi Mungu na mtume ngo ubazima daona mtume ala amrin jami'in harumwanrongo ikao ngizo maslaha yaho umma wa Kiislamu lam yadhhabu kwa roha hatta yasta'dhinuhu mpaka wataheruhusa hosoni mwa mtume alayhi salatu wassalam ekaya mtume hesahandise khutba ilo tengwe la waislamu ya Jumaa mtume hesahandise khutba ngabo mndu hajiliwa na udhri wakati huo wa mtume ngwanzo rohe yufanya mba alama ya uonesa mtumoka ya Rasulullah tizingamanyiha nga mwanzo ndrohe batinorongowa okay kaharongowa ومن يتكلم فقل لغى ومن لغى فلا جمعة له bala ila tide hatibu tindola uhezo hatibu tide uramio zila ambaye arambie ni mtume zila tiza hahe na bonga bwandoloze sofeza dingo hutuba ngenda ngwa harumwa connection na bwajo jumane ngutso connect bosho hatabo iyo sawa nga mumfaniso na mndu yaja uswali serious habonsi zemba izone hao kamtudona wao yebanu toshinda uwana na shetani hujango uswali tena jamaa kutushinda wawana na shetani wahezesi roshu unoni shabo ya sausijidani ngotso nazankura zashingwa nai zito ujomo enye na Mwenyezi Mungu embantere raja iliwarifa nyawa na rtsoifa nyandro rijerli bwayo la ilaha illa Allah wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in ikaya waislamu ngo pamoja na mtume harumanrongo zilona maslaha ya ho waislamu lam yadhhabu kwa juha wenda zao hata yasta'dhinuhu paka wataheruhusa na mtume ukaya ya Rasulullah banunga mina udhrin johanza nrohe wanazioni ngo ambao ukaya wanazioni wa tafsiri khasa
gwambokaya ayayinu isihi wakati lejeishi la mtume la kautsimba engama ya uzungusa wa mji wa Madina ila rambao al-Khandaq. Wakati mtume ajua ukaya lejeishi la Makka ngalijao aljali waneno lejeishi la mtume Madina abonga mji wao ukaya lejeishi la mtume likanado wandu waka wenyile jeshi ilondo wati Ammar ibn Yasir no wanaanya na Bilali yewa wakaindi ni jana si watwana waka watwana ema patron wajo wafundisha wana karate waja wabihe abange wao kwaja kama hodari yo wana hao yabeka wono kwa Islamu wakama hodari yo wana abo Khalid ibn al-Walid habo yakamungwana akaujua afundishiwa Ali ibn Abi Talib uoda wala wanrika waka wode kinaze ehezamaka shaye Bilali na Ammar ibn Yasir wakaufundishiwa namna ya wana umuswaja akauhe hausi wabihoe ema patron ukaja kaujua ewa utido waka 60% harumale jeshi la mtume dao idhani abo tumaka na harara ukaesa lejeishi lijoula makalije abu hata halidira haka jasilimu ikina Khalid ibn al-Walid raha kajasilimu esa lejeishi loljohu jagalanzori wanenasi hado kufanya mtume apare masahaba hozi engarfanyao wandu wao jahunu wakeneze nafasi zo juwanji Madina heli wanzao wa Uvira harumwezi chonchorone ngarjoka harma khatari vakamru ya doparo Salman al-Farisi abukaramba Salman al-Farisi wa Irania asili hahe ya jayasilimu ya jamadina haulinden sumtuma joula makaje Madina ukahamjua ukangu joja Madina raye jazalwa bahi Salmana mwambia mtume ukaya uhatwe kando ngojaze nuzija si utsimbanga marizunguso mji esa hiyo eni jwanza abire hauviro asunga manahe ngarjo Parisa sirlo mjini haraka rimposhe hitwa esa hiyo tena kwa tina he nafasi yojua wadohenda changwa jokai wadora mafumu shakwa naukana nafasi hiyo tumarenge fikira bahi abo wandu wakautimba mtume wae hakautimba mtume wae hende harumwa mtimbo wae hata ikaba parihanangaya wala mahodari wa utimbezi sima kwa jashinda waipua mtume akauparwa wae endarenge nyendo yeye hareme engaya ileta mbalia ijo subuti haraya kijajo subuti taib bahi ikaya waislamu wa kweli wa haruma zehazi za utimbenga mamru ajili wana udhri wazwarohe yehenda mwambia mtume ukaya Rasulullah ngamina udhri njwanza nrohe mbavi amina nzaya ngamina nyora ngamina haja shawwa nafiki worongoza na helin waroha haubandaya idhan waonda Mwenyezi Mungu yakautsongeze aya ino isihe hiyo ndio Mwenyezi Mungu akahamba ukaya wanu innal ladhina nabiye boko yasta'dhinunaka wala wandu ikao ohu taharuhusa ngewa roha bomtume ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli wao odo waaminiyo Mwenyezi Mungu waaminiyo mtume dobahi do wataharuhusa fa idha sta'dhanuk ikawa waaminiyo Mwenyezi Mungu na mtume wataharuhusa bomtume Muhammad yauroha فإذا استأذنوك لبعض شأنهم
ikawa utaharuhusa hambaiza ndongo maslaha ya hao wowo warohe fa'dhan liman shi'ta minhum ruhusu yende hoyanzo yende uojoka hanza umruhusu sidena ujota he ruhusa nuo ujoka uanza umruhusu habo ujuwawe shimto wao mruhusu. Baada yao mwisho Mwenyezi Mungu ambo wastaghfir lahumullah ikahu ruhusu ujoka hanza umruhusu rditse na umtashio la umruhusu sama mutashwa sama haza barindi hukaho mroho yoti maslaha raha na hobaki hukaho baki inde maslaha ya he daula ya Kiislamu inde maslaha ya ho waislamu shawo mroho iyo maslaha ya heye ya roha iyo mbandongo ya hayeche haizo Mwenyezi Mungu mwambio mtume ukaya ikau waruhusu roha wala wanzao waruhusu rditena watashie samahau ha Mwenyezi Mungu habo watendeze maslaha ya hao warate maslaha ya hosila. Inna Allaha na hakika Mwenyezi Mungu ghafurun yede mwinji wa samaha rahimun yede mwinji wa irumbi. Ngasina sahaba wa mtume adoparwa Katada ngurambiyo kaya amara Allahu an yuhaba nabiyuhu Mwenyezi Mungu amrisha mtume yajaliwa yani kiwa utukufu waislamu wamtukuze wa an yubajjal Mwenyezi Mungu amrisha waislamu wamjali wamuone hama ujumahe kabati wa an yu'azzam mtume yatukuziwa wa an yusawwad yaonehe hama yede sayyid yede sayyiduna na kweli yede sayyiduna rasulillah kweli haizo Mwenyezi Mungu jwabasarambia ukaya la taj'alu du'a ar-rasuli waisila ikanga mwanzo mpare mtume msimpare hamadeheli mparanao ikanga muparo tamba Ustadh Marzo abanda boyakanda minawe sheikanga mwanzo ni pare mtume nsambe ya Muhammad shana nambe ya Rasulallah na nambe ya Nabii Allah yode humni kaisheo huke daraja hiyo ya Rasulallah wa ya Nabii Allah kouloni yotena dayayeche harumasi sheika hamba ya Muhammad iwongo wangabize Muhammad ngo wenji hata ngabo Muhammad upwenu swaheze nyile haranse nusu ikabati Muhammad utusali ngo hao idhani abo hiyo kahamba ya Muhammad abo kujamnikesheo shamlazimu Rasulullah sheika ngwanzo umnikesheo mparahelezi naikao kaltina mruwasa tenaika sinai eo kawanzo pareshe fuhama inde wamzeshe ono shefu we haziya he twangala mitsenje sindio twangala mndo aliliwa omhogo ide haziya shefu nsujo ikoni hangala ndini eyo tu yangalia mjoka hijuweza ihunda type idhan la taj'alu du'a ar-rasuli mtijailie wamparohanyu mtume bainakum baina yahanyu kadu'a ba'dikum ba'dan hamadehe limparanao nyinyi wanyi
ngabo wasaya mnashioni amboka yoside fasiri ya he aya weye wasangwa mbokaya timparo wamboka ifasiri ya he aya indi la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum mtiwakinishe ukaya dua mtume ajohu iomba baina ya hanyu dua mtumajo hiomba baina ya hanyu kadua ba'dikum ba'dhan mtifakiruka ngejoka jedua ijo uomba ni mrundanyi okay dua ya mtume makubul sheya hangu mkini kubaliwa mkini haiti kubaliwa sheya mtume yoto kubaliwa kijajo kiri yake yode fasiri ya he aya kweli ijo kiri idhan aya yinu ngiyo na mfano mwiyo harumu ya Qur'an Mwenyezi Mungu hamba ukaya ya ayyuhalladhina amanu enyi wanruma amini Mwenyezi Mungu la tarfa'u aswatakum namfahamu mtijuse sauti ya hanyu fauka sauti nabii ujuma sauti ya mtume kanga we hoson ma mtume ngorongowo sisale jilaho like hambo aniraha na lejila mtume utibwewo mziwaji wa haho bawede mwenzale jiku mtume nge yabo fahamu wangalie heli mtume arongo wao use hambwani raha naye leji ya ayyuhalladhina amanu yenyi waruma amini Mwenyezi Mungu la tarfa'u aswatakum mtijuse majia hanyu fauka sauti nabii ujumale jila mtume wala tajharu lahu bilqawl ikanga manzo mrongo yo hoso ni mtume mtibanuwe mirongo yanyu myambao hakiyo kajahri ba'dikum li ba'd hamade heli mbenu wawe mahadisi ya hanyu baina ya hanyu wanyi an tahbata a'malukum hahura za amali zanyu njema mwazifanya zijwenda pombonyo mkaka mwanzishwa thawabu yani habo ikarirongo hakuhoso ni mtume yabaha ngarjoju aranzi yabaha kartumona enge au kati mtume ngeye mtume kana parola wahoso ni matu idhani habo ikanga rongo wao rongo zao su wa uislamu waja na mtume na rongo ha adabu na rongo ha adabu riwakinisha hama bala mtume ngebala Henry an tahbata a'malukum hahura za amali za nyumzi fanyao zitijwenda bure wa antum la tash'urun na abo kamtuhisu kaya hizo mrendao gazitsongezo hizo mwafanya mkeka mzihundu mradi ngabo ayasa ya Mwenyezi Mungu hamba innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat wanru wajao dingoni mwele fuko la hobo mtume wejawe urumiza hodingoni mwele fuko urumiza ya Rasulallah taib aktharuhum la yaqilun winji wa hao machui winji wa hao o machui kwa tina akili walau annahum sabaru ingewa subiri hata takhruja ilaihim hata urohofu koni ujahosoni mwao ngewa para lakana khairan lahum yode yajoka kairi hosoni mwao taib baada ya la taj'alu du'a ar-rasuli mtijailie umparo wahanyu mumpara wa mtume bainakum baina ya hanyu kadu'a ba'dikum ba'dan mtifanise hamade samjoka uparana wanyi ukaweyo gojojo upara bombaba fula bufula kabati maasi shahoson mamtume yo daraja ya haju narimpare ya Rasulallah ya Nabii Allah ya alama alhuda yomenje madina rajoju warimpare mtume ya hisi ukaya ngarimni kawe daraja ya hahe taib
kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadhan. Kad vano bo Ustadh Marzuk gamina mwanama mlovano anambia leo kare ni samsamba bo Ustadh Marzuk shansumvumbwa mbapo maana nsohumvumbwa ndabo nsohumwana hunusoni shawo mndu wabeti zidemana nasubutinama taib watimndu lokinyuma na fundi Marzuk yebetizi akahamba taib gasina ayatainu kad ya'lamu Allahu iqad na ya'lam kazi dungana ifasiri rijo hamba kizungu possible Mwenyezi Mungu ajue ikaramba possible Mwenyezi Mungu ajue au possible atijue sijao heni sarjo hamba possible jao abo possible zinraji hunaka mantukun wa hunaka mafhum ngabweza hamba ngabo izorele wao izo ujoni shata ambaye zote nizojohelewa ikata amba ukava ntika anti utelewo kaya botika anti hizo nizoishia shaelewa ukabo njahima sidehelio dehelio ngabo almantuku wal mafhum ngabweza hamba nizomruelewa aringa bomndu akawrohoda honi hambie mwanahe oka ngawajoja mndu banwaja nsahe ndruma miyoka ya nsiba na balapa rwa miyola mwana ukaya bomo mkadwa mandrabo fahamu mkadwa mandrabo hizo kweli au sikweli hizo amwambia lewaje ya hizo rabo bado la mndu haja bomo baba wange yao ambana ambe katiban ikongonzo evitata bedrabo hamba nambe ukaya katibano ngabo ekahamba nambe katibano yabo la yakaburongozi wa helewa ukende helewa kange yabo shezo sinizo mwana hamba kadama ngebano hamba nambe katibano wona wanaanza kile arejo kauha ndi joka pamba joka fumba kafumba ma ibanu wedo sisa type yo lugha yombwani no wewe hanedele yo mwananya arejo kauka puhu kaka msunza mroho hiyo idhan qad vanu ifasiri hayo laqad zihisa zifanyiha kwa Mwenyezi Mungu ngujuo alladhina yatasallaluna minkum liwadhan wala wanrikao ngwa banda yao hausisashe hitane mafuzi watone hokangu anzo warohe wanafiki hamade heli Muqatil ibn Hayyan ambao kana yathqulu alaihim alhadith fi yawm aljum'ah wanafiki kawa ndo jumani hadithi mtume akawiambao harume khutba wakauona mange watabishao ngionziro ngionde fayaludhuna bibad wadoba ndaya baina ya hao wayakhrujuna min almasjid wiruhahum sirini habo yake hadithi mtume ambao kitu wa ndogo wakana la yasluhu lirajul na habo kejaka ukirimru an yakhruja min almasjid illa biidnihi yaruhahum sirini batina ukaharu siwani mtume fi yawm aljum'ah khasanda bayakunu siku wa juma baada ma ya'khudhu fi alkhutbah kam mtume sandi se khutba kejaka ukirimru aruhahum sirini batina ruhusa طيب فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل ولمرو نرونغو وهنمنا يا إشارة وكا يا رسول الله سجوانزان روحه بهم تومي هم رهوس واتنوكا يهرونغو وبالم تومي هم رونغوزا
hukaindi lianna ar-rajula minhum kana idha takallama wan nabiyyu yakhutub batalat jum'atuhu. Okay, kam tumesandi se khutba mndu harongo abo juma yahe imenyeha yodo banu ile hadithi ile yaka huja batampaka leo khutba ya ilio abaha ekay hatubwe sandi so khutubu mruna daaze yati rongowe tena daaza utifanye hama do wandu wakauswali wakawararu na wandu wararu wakauswali mzima rongowa bahewa samba daaza bamka rongo uswalan bahewa rarwamba minso daaza yabo ngabo ya daaza kweli. La hawla wala quwwata. Shehe wansi pia watu ujinga. Wao ujinga ndo watongezao hizo zonse pia. Haya. فليحذر الذين يخالفون عن امره na watahadhari wala wanruikao ngoendao kinyume nizo mtume ya amrisha na tahadhari an tusibahum fitnatun watijuhundwa ni fitna lahun duniani abole fitna la mwanadamu islamu lahun duniani de kaharoha haramu islam kabati fitna la zidia hilo idhan ritende kinyume nizo mtume ya arambia tijoka siti wa islamu au yusibahum adhabun alimun au narfahamu tijohondwa Mwenyezi Mungu harera adhabu kali haborendao kinyume habora henda kinyume ekanga bomndu henda kinyume nizo Mwenyezi Mungu yahamba nizo mtume yahamba. Rasulullah alayhi salatu wasalam ngwambokaya man amila amalan hena mndu yafanya ndongo laisa alayhi amruna zitofana nizo rahamba zifanyiwa fahuwa raddun mbarongo yaifanya iwe itofana nizo mtume ya ambarifanye itofana nizo mtume yafanya yeto rejezi wazo yateho mkubano hahe ende atahe patronjo kahumliba ane manabo fahuwa ghairu makbul sirongo jokubaliwane Mwenyezi Mungu ekauni belili ambaye ndo tiharana irenga yabongo lindo kabo hundendendo kunjarenga idhan fahuwa raddun idhan narifahamu murijuwe izo rambao nizo rendao rambe ukaya baada yabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambi ukaya ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala namrambuwe ukaya yode fasiri ya ala namrambuwe ukaya lillahi zoza hayeche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ma fi samawati wal ard hena zilo mbinguni milki ya hayeche Mwenyezi Mungu nane nashilo haruma sheba de shansi milki ya hahe wayeche Mwenyezi Mungu abo si milki ya hahe izo rambao zoza hatu zoza hahe kartina za hatu sisi bokowe rasiri zorlo nizo zonsi milki ya Mwenyezi Mungu. Baada yabo Mwenyezi Mungu amboka kad ya'lamu ma antum alayhi Mwenyezi Mungu jua hizo mloni hizo bo wanadamu kabati zimbirao aya yino ngefanao na ayataino kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha Mwenyezi Mungu ngujuo wajodo bandaya wero hau harumaze nongoza hau silamu haujibandaza ngungu juo wakawa islamu wara nso silamu mgungu wajuo ngungu wajuo na abobo koze kweli ikawa lazima yake heli rilio ule Mungu unu wa leo eni mndu nakubaluka kabati dini yazidi ya uislamu haruma ukweli hena itsondiyo zondrabo yoti dini aya ma kana Ibrahimu
yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin. Yahamba hiyo Mwenyezi Mungu harumwe Qur'ani vala kwezi wakati ngari onao ngabafanyi wao revision ya he sharia ikaya bafanyiwa revision ya sharia imma ngenjezi wao faslu ya tsukaya au ngebunguzi wao faslu ya kaya sheika ya ibunguziwa au yenjezewa ivalidewa na madepite abo kejarende ha sharia shahe daula yabo ya validewa na madepite rais wa he daula harudi bahe hai promulge mrabe helio yabo yerende ha sharia shahe daula hao taib idhan ye Qur'ani ke jaja ya towe za kaharume Taurati na Injil shinsidesha nyumene Qur'ani ye baja shasa ya shio shasa ya kasjaja hao idhan awezi lo harume Qur'ani zode ze kweli aborlo libiri somao bo ustad enduzatu wala amjao nduzatu nanzoni mvumbu ngomju hakahandari towe kangar somao suratul ikhlas irtsidohamba kul huwa Allahu ahad shana irtsohamba direct huwa Allahu ahad walaka bantara akahandari dohamba huwa Allahu ahad shartambe kul huwa Allahu ahad bahi azhari tongo waze kalamu za hao wakahumshaga wakana haki he namru ya soma uislamu yakana za hamba wakahumshaga subhanallah yewe hindi Mwenyezi Mungu hambardo hamba kul huwallahu ahad baho mru shambani utamkanda uruditse na uswani shosha uso urambiyo wende ulejezo mkanda Gwanzo kewena akili engewena ndogo utuzie shoshiti wende sembio iwe mdo hata utoshinda watarumwe shosha haho mdo ukababo anzo tarumu Mungu la ilaha illa Allah idhan bokowo usilamu inde dine ya kweli mdo atsikira hadalwa hasanduichi haroho harumo usilamu bahani kwa sandwichi minga mjwa mahala dotolo eba amdazo Mwenyezi Mungu haruma Qur'ani hamba tena qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha bangala nzori hakikishe kadi yinu kaya wakati amba kadi ya'lam yani hapo maana Mwenyezi Mungu hesa hajua ma antum alayhi zumloni zobo wanadamu isaino Mtume alayhi salatu wassalamu siku akauda honi vaja mrumshe ajamwambia ya Rasulullah emrumaha ngo hanlola baada yandendele godoro la hahe mahaito mishashi naza na ele o hajana mbiyokaya ngutsoni wona hamamzaza hahe yani hanifanisa namzaza hahe yabo hukumu ilo yawendi ya Rasulullah desaila huyo Mwenyezi Mungu asisi ze aya قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها Mwenyezi Mungu heshia likalima lahe mwanamsha yaja ya shindanao na obo mtume uharumu hizo mruma hahe ya hamba watashaki ila Allah yaja shitaki yo hizo mruma hahe ya hamba wallahu yasma'u tahawurakuma Mwenyezi Mungu heshia andro umnongono mwaka huu nongona bo mtume ndawene mzadeo heshia hamba endi nesa hiyo hamwere hizo ajofanya ba hamba ukaya
kena ukirija na keye mrumshaho le wake mzazahaho kena ukiri kena uparokiri mrumsharude abaye emzaze utiambe maana kahwamba wanzoruditse na wende wa hawe wenaye ikahwamba emzazaho ruditse na ujitsa ngwanzo wende wa hawe wenaye kawati kafara yotowa ngabo kafara ngabo senati nyangu enziro haku kanga wena mruma ngojo mra hurri ekakutina mruma ngojo funga tsumu itsoya ntsumbili itsoya ntsunda arushaya mezi tena yadungana ekatile heli hiyo ngojo lisamaskini zitsonchashi ngurudi uwewe naye izo wesile wajitsongeza izi nukahamborende taib idhan ikadi banu ngiyone fasiri yo kazi hisa Mwenyezi Mungu hajua harma aya sa Mwenyezi Mungu harumia kadi hambendi kad nara taqalluba wajhika fis samai riwono bomtume wakati mtume ya roha Madina ya roha Maka ya haza he Madina ikibla ikanda hu kanru wasalio wando akauva uso Baitul Maqdis mtume kautamani enge kibla ibadiliwa Baitul Maqdis wando adovoso makaranzika tina katujwa ya hukaya ina tojwa ya hubauso yode fikra ya kana mtume alayhi salatu wassalam hema haba ya hahe no hao Randitsi dumbizi wansujwa na hukaya yena ntsoruhusiwa ikanga mswali ndohu vauso wahe Mwenyezi Mungu ambokaya kad nara takalluba wajhika fis samai ngari wonao heli ukausa wo usoho binguni bo mtume Muhammad hautamani Mwenyezi Mungu ya ubadilishie kibla utidobo usoe Baitul Maqdis uboso Maka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha garjohu bauso garjohu kausa udoba uso qibla ujoujiwa niyo fawalli wajhak ranzava kauso uso kango swali uso shatra almasjidil haram upandeo hewa msiri wa Makka ulio boso al-Kaaba bahe ayabo yasiha ngamashalawa nyima heji Madina bona msiri uparao al-Qiblatain masjidul Qiblatain wawahi wasali swala ya haji au wandi sasa mahani wandi swali swala ya mtana yani yabo hiyo imma dhuhuri au laswir mtume hapuwa mndu amboka haraka wende homsirini hula wende wawambi oke kible sebadiliwa abaharambi wardobo so Makka zirakaiza handani waboso Baitul Maqdis ulende awambi oke kible ikausiwa wakauhaba hawatimize swala ilawu yo hauboso al-Kaaba yode maana yambao masjidu al-Qiblatain atakare ndi si huzuru wa msihiri huu si huzuru wa msihiri huu طيب ألا إن لله ما في السماوات والأرض يو ملكي يميزي مغويتشي هنا زليو هم بنغوني ناني نشليو هرمشي باندشانسي قد يعلم ما أنتم عليه ميزي مغنغو جو ويزملوني زو بوانا دامو ويوم يرجعون إليه Mwenyezi Mungu tena ngujua usikurjo urejezi wa uhahe kabati hunda diho hoenda mduka na ujwaye shape yatende bo bandaju kiyama kabati bovira kabati sonti ranza karjanza ngarjo henda bo bandaju yabo hosoni marabbul alamin ewo nole juwal johenda ewo no mwezi ujohenda يوم تبدل الأرض غير الأرض نبنم راجو تويننا ikami mathalani abo yakami mbude yabonga mjo mahala ikawa mrumbambao kajo hujua kajo jambude hao raha nami sidelio shembude ngejo kaya na wajoka mbude na bambao tena enso akiyama kena ukaya yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard usikuwa ardhi ngejoka usiwa kenauka ardhi tena
wasamawat zembingu kazinauka mbingu tena wabarazu lillahi alwahid alqahar bal re arli rezembingu gajohenda hosoni mwa Mwenyezi Mungu gazendaho bunjilioni abongewo noeza urwawa ngojo we waralo la ilaha illa Allah hadisi karna ushindari swawiri pakarto henda abarjo wona ngodo siku ikao ngojo ende zile tinda wawe chanda sisonsi utujambabo ngamudeyo garjo henda izile sonsi pia no kabati mrujoji wona fatuzo jona manani yawma yafirru almar'u min akhihi ento kiyama hena mndungu jotawe mwananya wa mbaba mzima mzaze mzima wa ummihi wa abihi mndungu jotawe mzaze hahe yatawe mbaba hahe likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni okahena mrusi kuonge na zamhafilisha katina haja na mbaba wala mzaze wala mwananya ena mndungu sojo kuwa obwamwa wao bah narjitarishe bwanzani wangu hasa danyi mashababi mimi ngamjibwaninyi okaya shababi yazoea uabudu Mwenyezi Mungu kujokana daraja kuu hosoni mwa Mwenyezi Mungu kujokana daraja kuu omwengoni mwandu wajoka karibu na mtume nswa kiyama shabun nashaa fi ibadatillah de shababi ya juhana nkuliyo za huabudu Mwenyezi Mungu ode kino wajoka harumaya zemeza za hema bwana harusi nangamjwao zemeza za hema bwana harusi zoka nendi winji wantibe shasisi ralalikwa winji wa madab namjwawe ntibe hedine ya Mungu aumbaze mbuzi abo amenukanga arjo ridhi swafi arjo ridhi ono mrumbaba uzi komande mwali atingo utsinza zenjihi mhojoe azitunga la ilaha illa Allah iho tsena kabana ukawade wagutu iho egutuke na ukaya mruka na ukamhara mrugo dubria ya lenya alhamdulillah nikamdunga na shughuli hatinzimbuza atinipa shaikanga bonfi ay narohe njaba mndo atsehe ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi zo milki ya Mwenyezi Mungu hena ziliyo mbinguni na nezilo harma shebande shansi kad ya'lamu ma antum alayhi na mgungu juu izo mloni zobo wanadamu wa yawma yurja'una ilayhi Mwenyezi Mungu juu tena usiko wanadamu wajourejeziwa ngono bana hatamba yurja'un wajourejeziwa shaka jamba yarji'un kajama ngwajoureje hokawo kwatina shwa ngwajourejeziwa hekala ne kudra ya Mwenyezi Mungu fayunabbi'uhum bima amilu Mwenyezi Mungu ende ya wele sheye izo warenda zonsi pia njema ngwajouziona mbi ngwajouziona wallahu bikulli shay'in alim na Mwenyezi Mungu yede mjizi wa hena ndongozo onsi pia kwezi uharumwe imbidi ya ayinu kad ya'lamu ma antum alayhi Mwenyezi Mungu jo izo mloni izo wanaziona mboka ai huwa alimun bihi Mungu juo izo mloni izo mushahidun lahu nguziwono la ya'zubu anhu mithqalu dharra kavati mbandongo yimtali yao Mwenyezi Mungu hata mbandongo ilobani hamna ntuda wazile mtuzi ode mnantuda mtitini mjuwao Mwenyezi Mungu hamba
watawakkal ala al-aziz ar-rahim, jifaulishe bo mwanadamu shaya kavumbulwa khasaba no mtume, jifaulishe bo mtume hujuma al-aziz yemtukufu utinazimshindao Mwenyezi Mungu ar-rahim mwenzairumbi alladhi yarak, Mwenyezi Mungu ikaongu uono bo mtume yabongu uono baho bo mwanadamu hina takum esaujuha oho etandani mgungu uono, watakallubaka fi sajidin nguono esau sijidane mgungu uono, roitandani nguono rosalani Mwenyezi Mungu nguono. Taib, Mwenyezi Mungu hamba tena wama takunu fi sha'nin, kuna uparoka na ndongo bo mtume, wama tatlu min wala tatlu minhu min Qur'anin, kabati Qur'ani ujohiso mabo mtume, wala ta'amaluna min amalin, wala bo waislamu kabati mbarongo mjobzifanya, illa kunna alaikum shuhudan. Mwenyezi Mungu ngombo illa ngasima shahidi ngari mmonaoni, ngari mmonaoni kabati mbarongo uloni yobo mwanadamu, kabati aya ya Qur'ani ujohisoma, kabati mbarongo ujohifanya, illa Mwenyezi Mungu ngombo illa kunna alaikum shuhudan, illa ngasima shahidi wa hum monani idh tufiduna fihi, radesa mwadisao hatesa mtimiziyo mgungu mmononi. Wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin, kabati mbarongo italia o Mwenyezi Mungu baniha dharra ilarambao atom, kabati mbahindu ilo baniha atomu ibandalia o Mwenyezi Mungu fil ardi harumasha ibandeshanti, wala fi samai, wala hobinguni, wala asghara min dhalik, wala hata mtitiraha na atom katubandalia Mwenyezi Mungu, wala akbar awasakarna hamba wala nkungardo hamba fatuze zenku ekaza ntintizo kazi mbandalia ko ya johamba zenku illa fi kitabin mubin, zonti zitilo uharumwe diski dur ya ordinateur ya Mwenyezi Mungu iparwao de lauh al-mahfuz. Ibala ya tunge ordinateur ndo iparando nam ntushe Bill Gates type hatungwe ordinateur haitia diski dur engengo wanzo mathalan nimero ya telefoni ya mwananyuho waparokani yolo Faransa huidoaz shango mweshelole zina wanzi hale zina harma ordinateur ya ordinateur ke jobni ke numero jobnika yeo ndo baya ifanya yeo jobswa nimbahuma yokiri hao awe manyoya mhoza yeusiuha. Taib, Mwenyezi Mungu ikao zonse pia zokazi mhafilisha. Yode maana ya mboka wama amru saati illa kalamhi albasari au huwa akrab, zenrongo za huso intsakia my control ya hezi umbe zonse pia hata lego nzilitona nyonga lare maneli lona nyonga aljoka uhukumlwa ila tukana nyonga lidibiwa ni Mwenyezi Mungu zonse pia illa kalamhi albasar kainaurenga panza jinji illa dovenya enkobe ya june yambwani zitanganyihe au huwa akrab au harakarahana yabo amjoka Mwenyezi Mungu mhodari rahana wanrajua we informatique mhodari pia rahana ma information wansi pia yonsu dute. Taib, idhan narke hashiri naripate njema kungujo shindari libe naripate njema hasa dabe akari kautimizi surati Nur haronesa zinji ya lazimu zirisaidie uharumawo mdungano wa hatu wa kibinadamu, zirisaidie tena uharumawo usilamu wa hatu riubirilie ukaye mwema,
abanga Mwenyezi Mungu ndarnike taufiki izo rasoma rizirumie insha Allah rjer liwandone Mwenyezi Mungu etwa kiyama. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين كأنما الدين ضعيف حل ساعته بكل قرم إلى لحم العدا قارمين يجر بحر خميس فوق ساحاته يرمي بموج من الأبطال ملتحم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصلين للكفر مستعلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نورا إلى الخلائق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد كش السحب والحمد لله في البدر والثناء. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق لكل